دما شاد به دوستن هجا هیوی دارم هون ده ناف روشکا خوشتا بن. ده دانشتن های روش ده از اجواره بر همه که خواب بخونم که من سال 1994 نویسانده بو بسر نویسا ماموستا بیرنگ. جبر که بر هم بشیوه نویسکی دریجه از نیوه بر همه بشیوه دنگی جوره پیش کش بکن. ده ناو مزاتا باجار هواره ده ماموستا بیرنگ بانگ دکر چیروکا هری داوین ده یفروتنه ده ورن هاوارینو ورن نرخه چیروکا من پرگرانه لید مزاتا هاواره ده گلکی آرزانه دنگ ماموسته دناو دنگ جوانان، پیان، پیرمیران، کران، گاو چهلکان ده وان داد بو او تنه دناو چند گاوین دور آلی نوی ده دهات بیستن. لسر تنکه کی والا یه رونه نباتی دانشته بو و لسر ماسایا لپیشوی چند پرتوکین کون و روپلین دناو دوسیانده دبن تلیسکی ده هاتنی و شارتن هبون. لدو تاشتیان دخورتن بسنبیل لپیش ماسایا ماموستا راوستیان لدو نهرینا لپرتوکین کون که بپرانی ین هلبستان بون یکین جوان به دنگ کی قبه گوتا ماموستا که دخوازه پرتوکاوی یا داوین ببینه. من نگوت پرتوک از بنی من گوت چیروکا داوین گوت ماموستا به دنگ کی نزم. وی دوسی یک جبنه تلیس درخست و داد دستیه جوان. خورت بر روپلین دناو دوسیه در نهری و او رابر حواله خواه کرن. باش خویا بو که خواندنا هر دیانجی نه یک ریگو بیگ بو. و جبر که چیروک نوک پرتوکان لسر کاغذ آرزان به دکتیلو یکا کون هاته بو نفساندن وان بیی که بدریجی لی بنیرن او چکرن سر ماسه و یکی جوان گوت افکار قشمرانه نه کتابه حوال. من نگوت کتاب از بنی من گوت چیروک. بری که ماموستا گوت ناخواب سری بکه خورت دن دست به آخافتنه کرو گوت ید وقت جمرا نابن وا چیه؟ تو چما تشتکی باش نادی گل بلکه جی تو با قصد وادی کی تا بره شعرین وقا خوش یاد میشتکرن وک شعرها بناوه لیخن اگر تجی بیر کریه از وینم بیراته لیخن هوالنو لیخن چاوین نیاران درخن شو رشامه بریخن آغا و خاینان درخن هن تف شیر و پلنگن هاوارین بدنگن تف ده بوکو لهنگن ویرکو سر بلندن خورتنو رابن دیلانه راکن تیرو کفانه تف ده بچن میدانه بو خاطر دورانه ماموسته که روی وی ناسور و پز ببو سری به عرده و داخست و بیسته که بیدنگ ما وکی که جبر روی هلبست خواه هلبست روشین بره شرم بکه خورته هلبست خواندی دوسیا که بره دست نویده بو جاردن را کر دیسا پیون هری و گوت ده اف چیه؟ 1000 روپلن وانی جی ناگین شعراته یا دلیخن هوا شعراته شعرا لیخن کانه 100 خورتی لیگر بقلبینه هوال ماموسته سر خور را کر و بدنگ کی به هستن غمه داگرتی گوت که بده من و دوسیه برازی ذاتی کسک نزانه بخونه جی از تنج بونا درباز کرنا دمه دنویسینم اگر وخواست از بشکی چروکی جواره بخونه خورت دوسیا چکر سر ماسه چند پیوین دناو دنگ زرینیا کرکی ده نهاتنی بیستن هانین سرزمین و تف حوال خبری خد بیه که فرسنده بده ماموستا بی رنگ دا که بشکی چیروکا خوایا داوین جوان را بخوین و ایواره ماموستا همیل هلبستین که وی روژین جوانی خواه نویسانده بون شود و خالی یا وان خستناف دورکی ده بربانگا صبح روژا دن ده جمالا خود درکت و بره خدا گنده که باوی وی دمکه لی ملتی کرد. بره بر به گورستان هاواره و فرتلی و چو سر لیدانا گورا جنا خواه.
پیش خیتر جنا خویا دگوره ده بخوازه کورتک لبر سر گوره کولا و خالیا هلبستین هاتنی شوتادن تیده وشارد. گنده باوه ماموستا بیرنگ لی ملتی کربو ایدی ببو باجاروککی. ماموستا هیوی دکر اوه بکار به چیروکن خوالوه حرمه بفروشه و خواب پرین وان اداره بک. داکو ناوه خواه بده بیستن و چیروکن خواه به خلکه بده ناسین ویل دو گیشتن خواه جمله جوان یه باجاروک خمخاره تکا کر بلا ری بده دا او چیروکه که خواه ایواره که دا اوده آویده بخون. جبر که باوه ماموستا ده مزگفت مله جوان ده بره ملتی کربو دا خازاوی هات پجراندن هات قبول کرن و ره بوی هاتاین که روژای اینی لدون میجا یاسیان چیروکا خواه میوان ملیر بخون. 21 میوان و ناسن مله حسین لدون میجا یاسیان ده اوده ده کن ببون و لدو بلاف کرنا چای جمع مستحات تکا کرن برا دست بخوندنا برهما خوابک. ما مستد دوسیه که جه توری خود درخشت سپاسیا ملهی و میوان وی کر و دست بخوندنا برهما خواه یاد داوین کر. باجاروک بریکس لیک دناو مجه داویا پاییزه ده وندا ببو. لراستگاه ترین تن خورتکی بناو سیوی و 4 کسیندن جه ترینا جه وینا دهاتی داکت. او یکم جار بو که سیوی دهات دورا تیرولی. ویلی چپ و راست خواه نهری و همه کر که دست خواه باویجه چنته خواه دا که بریکوه دما دنگ ماریا کت گوهنوی. او بکیف خاشی بر بوه مشیا لی دما نزدیکی لیکر خراگرد. جترسا سگه به حوالا کوی لوینا ناس کربو او نویر بو بیتر بر بپیش بچه. لور میوانه که مال حسین ما مستا بیرنگ راوستان دو گوت شرا تم شکر ببرم سیدا تا گوت سگ چیه؟ سگ کوچکه از بنی کوتیه مادم ورگه چرا نابیجی کوتی؟ سگ چی عینی تشته ما مستا برسیف دا همه ما مستا دخواست چیروکه بدومینه دما دو کسیندن به هفره خواستن با خفن و یکی جوان پرسید تیرول کتره یا ما مستا تیرول لأوتریشه اوتریش لکویه هات دنگکی دن ولاتکی لناوند اوروپایا جیره هر وها اوستریا و نمساجی دهید گوتن ماموسته برسیفتا لقصورا منر ماموسته باشور چیه؟ یکی دن پرسی باشور قلبه از بنی برفاجیا باکره مادام ورگه چما نابیجی قلبه باوه من عفو بکه لیو زمان ما حرمان دیه دبو چه باشورو نقلبه عینی تشته از قربان سریته عینی تشته یکی دن پرسی جنن ور پر خواه دنخمینن ماموسته نه لی ماریا کچ بو نجن کچن مجی بر پر خواه وند شارتن نعوذ بالله دنگکی دن دبیجن جنن ور دوخن سستن ماموسته ورک به یکی دن پرسی باور ناکم واقع دوخین سستن که لهر دره ایدی دوخین نایلون تینا بکارهانین ما دوخین بکندره لکمانه گود ماموسته برنگ دزانه بو که وا گوتناوی ند جهده بو و بی اصول بو هر وها پی حسیا که اوه باشتر بیا هکا دست پیکا چیراکاوی جبو کومکا وها بشیوه هکا دن دست پیکر بویا لی شاشی جاره هات بو کرن وی هیزه خواه کر رابو سر خواه و بلز جهندر چو در حتی مله حسین در کد در و داک وی آشت بکه و وگرینه ماموسته دناف شوا رشته وندا بو چقا مله بان کرجی وی لیوه نکراند وی شفه ماموسته لچوله رازیان دفعی دکه لتنشتا ریده ریا کده روژا دن او بگی هاندا گنده لاشانه شونا که مالا خوشکاوی لیبو
روژا دن دما مامۆستا نێزیکی لە گوند کرد لە شونا بێدەران bi dehan peya jin û zaro civiya bûn. Di navbera wan de sê peyayên birîh li ser erdê danîştibûn. Yek ji wan xwediyê meymûnekî mezin bû. Yekî din xwediyê marekî bû. Marekî sorî pizî ku xwe li pêş xwediyê xwe kokel kiribû. û yê sêyem xwediyê hirçekî bû. Hirçekî reşî bi heybet. Zaroyan bi çavên dijî meraq û tirsi li her sê peyan û lawirên wan temaşe dikirin. Peyakî çarem dest pê kir li êldefiyê xe. Peyakî pêncem dest pê kir geh li ser lingê çepê geh li ser yê rastê xwe bihejîne. û zarokan û xortan dest bi lêdana çepikan kirin. Dengê êldefiyê hêdî hêdî bilind û bilindtir bû. Yê xwe li ser lingekî çe dikir dest pê kir biqîre û zarokan dawî dan çepikan. Peyaya yekem zincîra meymûnî ji dest xwe berda û meymûn dest pê kir bireqise. Peyaya duyem zurneyek ji paşîla xwe derxist û dest pê kir pife zurneya xwe bike. Marê wî xwe ji kokeliyê vereşand, berpijor hilda û dest pê kir laşê xwe bi şêweyeke hunerî bilivîne. Xwediyê hirçî qayîşa hirç ji doristiyê wî vekir û hirç dest pê kir li hember meymûn li ser her du lingên paşîn bireqise. Yê êldefî lê dixistin xwe xistin navbera her sê lawiran û bi lez li dora xwe fertîliya. Dengê êldefiya wî her kuçû bilindtir bû. Her wiha dengê qîrîna wî. Harçê reş har û hartir bû û jinişkan ve çepelek avêt meymûnî. Qîrînî bi meymûn ket. Xwe ji pêş hirç bada û ji paş ve xwe avêt ser pişta wî. Meymûn dest pê kir bi qîlên xwe yên tû ji pişta hirç bigeze. Qîrîna hirç, qîja meymûn, dengê êldefiyê, qirîna xwediyê wê û dengê zurneyê li nav hev ketin. Gundî biçûk û mezinên xwe ve bêdeng û bêliv man. Ji hemî rojên salê û ji hemî demên rojê mamoste di vê bîstê de gihîşt gundê Laşanê. Bibûn 7 sal wî xwîşka xwe û şêniyê vî gundî nedîtibû. Di vê rewşa li holê de wî nedizanibû çi bikira. Lê wekî mirovekî bêyî tevdêr ber bi pêş çû û ket nav gundiyên temaşevan. Gihîştina wî tenê bala xwediyê marî kişand. Yê ku bi dîtina wî re meqamê zurneyê şaş kir û dû re rawestiya. Bi dawî hatina dengê zurneyê re lêdana êldefiyê û qîrîna xwediyê wê jî nizm bûn. Başxuya bû ku meqamê li holê ji hev diket. Atmosfêr sar dibû. Dirêj nekir mar dîsa kokel bû. Meymûn ji ser pişta hirç da ket û hirç li ser kêleka xwe veket. Vê yekê gundî hêrs kirin û zaroyan dest pê kirin keviran biavêjin her sê peyan û lawirên wan û dayên bi zaroyên xwe serbilind dest bi zilxetan kirin û gundiyên bi kiryarên zaro û jinê xwe kêfxweş dest pê kirin bikenin û xwediyê meymûn ku niha aşkere bû ew di çavê çepê de kore, şûjinek ji beriya xwe derxist û di çavê xwe yê rastê re kir û çavê wî rijiya. Qîrîna wî xwe gihand asîmên û xwediyê hirç çefiya xwe ji serê xwe danî û xist stûyê yê kor. Bi mebesta ku wî bifetisîne û yên temaşevan dest pê kirin bi dengekî bilindtir bikenin ji ber ku serê xwediyê hirçê gurî bû û xwediyê marî rabû ser lingekî û xîja ser xwediyê hirçî kir û her kesî dît ku lingê wî yê rastê ji jor çongê re qut e. û kenê temaşevanan bilindtir û bilindtir û bilindtir bû. Hirç dîsa rabû û dest bi arîniya xwe kir û mar ji nû ve rabû ser doça xwe û meymûn xwe avêt ser pişta hirç û ew bi qîlên xwe yên tûş û dirêj dîsa gez kir. Xwîna sor ji nav qîlên wî dirêjiya û marî xîja meymûn kir û pê dada û hirç lepek avêt marî beşekî wî xist nav devê xwe û ew kir du beşan.
و میمون جسر پشتا حج کت و دست پیکر جان بده و هر دو بشن مار سور لسر عرده دلپتین و حج سکران دکر و زاروکان دست به آلاهه کرن و دنگ لیلا لیلا زلغتان راب و آسیمان هفتان و پیا کنیان و کنیان و کنیان جنشکان و قرینا جنک لور تماشه جنشکان و قرینا جنک لور تماشه دکر داست همی دنگان جن یکه به دو جانان بو ناوه و روژان بو روژان نهال سر عرده دل رزی به نالین و قیرین بگری به ناوبرا میمون و حرچی و ماری و خودین وان ین بریندار ده روژان لسر عرده ودگه وزی چهار پیرجینین قله و خواگیاندن وی و یکی به پیل راسته یادن بیه چپه یکی به چونگ یکی و یادن به چونگ آدن گرتن و جنک پنجم کراس روژانه بر به پاش کشاند در پش جه قشقتاند جنا آوس هر دو قیریا لیقرینه که هندک دما پردیا گهان قلبک و براکرنا کریس را باش دیار بو که دزکه ویده شرکی مزن جهده کرد دریج نکر دو درگوش جناوندار راشنی هاتن درخستن یک لدو یدن لی جنان چکرنجی دنگ بوان نکد بیره جنان او مری را کرن و یکی جوان سری بر بجور هلدا و بقیرین پرسی خدایو ما چه بیتاره هر دو زارویان دزکه دیا خوده هف مست کرد دیگلک شنان ده بدن وان ین بچوک سور و مور ببون و جو بیولین وان خوین رجیا بو بر روژ بچه آوا روژان و حدز روینوی لی گورستان و گند بن آخ کرن میره وی دیگرتیگه هیده بو برای که وی لچیان شروان بو یک للشکریه بو و دو لباجارین دور بون خوشکه که وی رویا بو کسکی ندزانه بو لکویه و دو خوشکندن لگندین دور زوجی بون دیا وی لدو زاینا خوشکه وی مربو و باوه وی پیش کرده دمکه خوابدار خست خوشکا ماموسته گریا دما وی برای خواه لدو 7 سالان ده پیش چاوین خواه دید ساروی نوی چون دست خالی خواه و باوه وان هر دو چاوین نو راموسان و ایواره خلک گند ممزن و چکین خواه لوی مالی کن بون به خیر هاتن لماموسته کرن لحاله وی پرسین و لدنگ و بحثین هاواره مراق کرن گنده لاشان جی نما گنده بره بو لور جی ایدی پیوانین شارستانیه یه نوک تراکتوران پاتوسان و موتورسیکلان دهاتن دیتن هر وها تلفزیون وان پیوانین شارستانیه سینور خسته بون نافبرا عرفین دمن پاری ین دانشتوانین وان حریمان اوس و روژاوان لورجی خورتان ایدی لناس نمایا مرووی دپرسین و دخواستن بزانبن که یک جی رنگان ریزگرو پیشکره بو چه رنگیه لی ماموستن نکار بو برسی وامان بده چمکی او هیسکوکی ببو لدو دیتنا رودانا لسونا بیدران جه گرتی هیسکوکن وی دست پیکر بون هلین خلک گند هیسکوکن وها هین ندیت بون نجیب هیست بون هیسکوکن وی وقا پر بون کنکار بو بشیوه که زلال با آخفتا لدو خارنا شیوه پیاکی روسپی جنشکان و پرسی وی ماموسته فقیر بخوده من تشتکی وکی و اولغانه دا عمر خود ندیه اما نا هیسکوکن ریبن جمارتن 15 لسر هف هاتن لو نا تزیده کر گوت خورتکی ما تفدیناکی خارزه نریهن من سپینه ما از دروان دکمه گوت یه ره سپی یکی دن هی شلفوت تفدیناکی گوتنا آب حمزه ده بری یه جوان آب حمزه ده بیجه 15 هیسکوک لدو هف هاتن منجی جمارتی بو 13 بون یکی دن دخم ناکه لو بینا خفره بکن ورن امجنو و تف بجمیرن هاوا 1 2 3 بون چند بون 14 کره حمزه پاوه منجی گود 15
و کوچک باوه به تربیه باوه من دناف جماعت دراوی درخست کره کنده اگر است ایشف نکشم برا دیا فردو جنا دبه خورد دوه خب بگر کره قحپه بله گاترن هجیا باشتره بهتر نهید گوتن بکرتی و شوه سرن 4 کسان شکستن لجبا خاطر ماموستایی هر دو آلیان دستی هف بردان هر دو آلیجی جنزک و دگیشتن هف و مرین ماموسته بون بری که هر کس بچه مال خواه ماموسته کرد که بپیوه و دو نافبرا هیسکوکن خواه ده جوان را گوت خم ناکه تشتک نبو امجی مرین افغانی آنن امجی وکوانچیایی نه خودی شخصیتن سر بلندن جخار رازینه و جهودن را داناینن کسن چیایی هر وحانه جشر حز دکن ده بچک خون رجیا ما چه بو جبشتارن یکی گوت نعلا لخونه وره ما مستخون نتشتک چه حیف که ناموسا هفهانی 4-5 روتان یکی دن ین هفن لو ازرار ناکه کسی که غریب ناموسا وان ندا بر کفرو کچان ما مسته تا راست کن ناموسا مگشکانه میوانان ایواره که بخیر جما مستر را هیوی کرن و چون رازه از الور راوستم اف نیوه یکمین ین و سرپیهاتیه بو اف سرپیهاتیات جه شانن سیمبولیکه وکی دویجن یعنی میتافور تیدا گلکن دویت مرو تیدا بفکره که نویسکار چمه بسته او نویساندنه ده بشه دویمین ده ماموسته اجبور به رنگبون آخوا ده که بلاین مزن لی امه وی بشی بهیلن کسی مراق دکن ده کارن بشوه که نویسکی بخونم با نمونه ده برهما 55 روکن 38 سالان ده سرپیهاتی هیا ده هیوی دارم جبو بالکش بو جوار روزین خوشوگش هیوی دکن تا هفدیت نکدن بخاطره وه